Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 26. Kinamaag ti agtalak iti bukod a kapanunutan, natalged ka no sorotam ti panursoro dagiti masirip. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasla nakita nga dagpalpalaba ni tayan da Javier, Marisa. Wan, nagpalabadag iti kabaranggayan tayo kiniti na nga asawa na. Aya. Katuan, di mo amo? Okay, at ka din permit da nga gooperate? Apay, anya manan ti planum. I-report mo ka di manan ida ijay barangay hall. Ay katuan na, saan ka di? Apati panaglaba kat mapirmitan maten? Ay na, amado, agtal na ka man. Sagpaminsan laeng mat nga dagpalaba kadakwada. Apay ngagpermit da. Ay saan man aday taapal mo ti ipangpangrunam. Ha, apay ko mag-apala kita. Katapay nga rod masapol nga i-report mo ida. Basit lang mat ti negosyo da. Saan man aday tabagim laeng ti pampanunutom si ka, amado. Kamu dito balay, pare amado. At naman sa lutsudakin ka, pare. Anya day jay paray? At dagayam laundry shop yun, ah. Awan, pare. Anya nga rodya nakita ka kasla at day may nagbalaba dito, ayan nyo? Wen, adangam sagpaminsan laeng. Sana ako na laundry shop, pare. Nukasta agad nas kanya agpermit kayo, pare. Apay ko mga agpermit kami pare, kahit saan matakanayon nga daw may agpalaba. Sideline lang, dayjay. Uray pa ya, rombang agpermit kayo lata. Anya nga iti sukat ti banog ni bakit no agpermit kami pa ilang pare. Ay kat makamo kayo matada pare. Saan ko na parikot teta? Anya ti maimbaga ni Amado, lakay. Ay, agpermit ka kanumatan bakit? Anya? Angala ka kano iti permit para iti panaglabam. Makapakatawa na dya pare amado. Ay, nakaadalan na nga ta ama permitan mo ti kakasta banag. Unay matanday ta tao. Baknang da, ngam apalan da pailaang matikas kada tayo ama mirmiraot. Jackman amo iti da dya tao bakit? Kan maisa, sakbay nga ag-report, kitaan na paymat no adu ti customer tayo. Ay, bayam latan. Ituloy mo lang tataglaba. Naimaglang nga daigatang tayo mo't itisid si daan tayo. Ay, wan alakay. Urayan tayo langan. Nuadda umay a barangay officials dito'y balay. Sa dino tinaggapuam, amado. Ijay balay da pare Javier. Kinitak man jay laundry business da. Kat, Ado ba't tinakita ka lablabanda? ay naagsardeng ka man si ka, amado. Diyak magustuhan ti kasta nga aramid mo. Apalam amin akaaruba tayo. Uray amom amarigrigat da. Di ka di maragsakan ta uray no kasya ti kasasaad da kat ikarkarigatan da ti agbiro. Para kanyak nas kanyag permit da. No mangala da iti permit. Anya ngay nga ron ti mabati akasukat ti bandog da. Awanan na. Iso asaan nga umasenso dagiti marigrigat, gapo ka dagiti tattao akaskan ka. Minamaag ti panunot mo. Ne. Kasla ka nunong ngamida. Ngamit isyak ng asawa. Gapo takam mali ka, amado. Saan mo nga apalan ti tao ama diskarte? Naimbagan ka tabinulan ti sweldom. Iso da nga'y, no i-report mo ida, sa dino nga iti pangalaan da iti igatang da iti kananda. Ay naamado agpanunot ka kadian na imbag. Saan aday ta kinaagom mo ti ipakat mo no di mo kayat ti madusa. Lakay! Javier! Awan ni tatang, nanang. Apay ka di? Adda nga rod umay agpapukis kan kuana. Oh, kasta ka di? Rimwar itay. Kunana amapan gumatang. Awagan man kit di. Ibagam nga da umay agpapukis.
Isupay ti bayad da nga igatang tayo iti sidaan tayo. O sige nanang, taawagak. At dayta, agriring ti cellphone na. Hello. Apay anak. Adakla dito itersena ni Kulasa. Agawid akmat lang. Agawaam ti agawit, tatang. At agpapukis kan ka. Agururay dito'y balay. Asino? Di karuba tayo. Sige, agawid ak narudan. Okay. Bye, tatang. Anya ti ko na ni tatang mo. Urayin da kanulaangan ni tatang. Nanang. Manungay timbayad dagiti nagpapukis kan kalakay. 160 lang bakit? Sagot 80 lang ti sininger ko. Tapno affordable ako nada. Nasaya at mo't. At damot laangan igatang tayo iti sidaan tayo. No, adama bati. Gumatang kay ti sabon nga usaram. No, adama na umayag palabakan ka. Wen lakay. Alam ti kwarta. Makamu ka namang i-budget. Agyamanak. Ay, nasabat ko gam ni kumarim amari sa ijidalan. Nakuna na nga umay dito'y balay. Nasaya at mo't. Ang mga no damanon ipalaba na kanyak. Ala, urayim latan. Anya timbagbaga ni Amado, idi may dito'y balayo, Maritina. Sinaludsod na ti maipapan iti panaglablabak, Mare. Ay, unay kat dayjeng asawa kon. Apaalan na laamin. Mas daawak nga rod. Bak nang kayo. Anya pa lang ata ti apalan na kada kami nga agasawa. Kat marigrigat kami laan. Day tatijak kayat kan kwa na. Kanayon kumat abagbagaan. Ngam di mat dumdumngag. Ay, agin lalaing amin. Di na kayat ti dumngag. Naimbag man ta saan ka akas jay, Mare. Ay na. Saan, Mare? Sa bali ti ugali ti asawa. Iso akanayon ti saan mi apagkinkinawatan. Kasta ka di, Mare. Wen, Mare. Ay, mababain tupay. Ta imbes at tumulong kada kayo ang marigrigat. Saan? Ta isupay ti mangiruruman kada kayo. At tuyon ti kapeyo, nanang. Auntie Marisa. Ala, iparabaw mo pa ilaang di talamisaan, anak ko. Agyaman na, Ara. Awan anyaman na, auntie. Ayun kayam. Nabayagan asaan ko ang nakikita ni Sheila. At da ije balay. Busy ititisis na. Ay, isumot lagayam No kayat mo, mapan mo sa rungkaran ije balay. Ay, saanan, auntie? Ang mga numakadisturbo akpay. Urayik laangan na malpas ti aramidin na. Mala, si katimaka mo, Ara. Sige nanang, auntie, panawan kayo pa'y ditoy. Tamapanak iti silit ko. Sige anak ko, tagsarsarita kami pa'y kani Auntie Marisa. Iji balay dati na panam, Marisa. Wen, napanak lang nakisarsarita. Kasla nakita nga agpukpukis ni Javier itay. Adamanen barbershop da. Wen, agpukpukis. Engkanto agpapukis kan kuha na. Ta isupay apagkwartaan da. Kahit adda nga rod permit na nga agpukis. Naday ta kamanan. Iso akagurgura da kadagiti kabarangayan tayo. Taminamaag ti aramid mo. Mamin ano nga ulit kan ka akam maliday ta akapanunutam. Daddy, Mami, nagpigsa ti sa uyo. Mangag dagiti karo ba? Da kayo mat, Daddy. Apay nga min nga apalan nyo ti amin. Apay nga apalan nyo dagiti marigrigat a karo ba tayo? Ay, awan tamom dito, Sheila. Daddy, dayta ka dila ang bagiyo ti pampanunutin nyo? Sheila anak ko. Tangiwat mo. Pudno mat nga hindi bagbagak, Mami. Managim bubukod ni Daddy. Sa dino ti papanam, Amado, nakapulas ka man. Ay kat mapanak iji barangay hula. Ireklamok man da kita akaroba tayo. Tawan permit na. Ay, makamo ka. Mapan ka no mapan ka. Addakan ka no ipalubos mo adadaulen na ka ti apal mo.
Hoy! Sa anak mo mapapal ka dakwada? Saan ka nga umapal? Anya nga ron ti kayat asawan dagiti panang daddadael mo kadakwada. Saan ka di analawag a panagapal dayta? Ti kunam ka di, husto ka akanayon, amado. Hoy, sumarting ka man, Marisa. Amok tar aramidan. Sa dino ti papanan ni Daddy, Mami. Inusar na matilugan tayo. Ay, mapan ka no agreklamo iji barangay hall, anak ko. Sino ti reklamo na? Dagiti ka aruba tayo nga agdisdiskarte tapno agbiagda. Ay, na yan ni Daddy. Kung nagtumad ngamin kan kwa na amapan makimisa, iti kasta, makaadal kadagiti nasaya at akababalin, ngam di namat kayat. Ay na anak ko, oray kasano ti panangalukoy ko kan kwa na amapan makimisa. Di namat kayat. Ay, na yan ni Daddy. Kunamlan asino. Amang ano day tanto ti pakaisagmakan na. Nakasagana ka din, Sheila? Wan, nakasagana akon, Ara. Agkuyog tangarudan ang mapanidya simbaan. Kat, dagiti naganak mo ngay. Sumarunudan Imunaak, tapno makapaginistorya ijay dalan. Naimbag ka pa'y, takanayon ang makimisa dagiti naganak mo. Saan akas iti amak? Di na kayat ti makimisa. Iba nam ngamin asumurot Di na ngarod kayat. Awan mo't dakes na, no ipadas mo manan. Saan ka di? Urayan na pa'y siguro ang maisagmak, sakbay nga agnakam. Hay, awan mo't denggan ni Daddy, Ara. Apay akasta tilang am anagawid, amado. Naikata ko niti trabaho. Anya, amangan mat no adaman ng dakas ana aramidam. Wano, amangan no pinagsasawam manan dagiti katrabahwam. Nagatulagi din asal salod-sudam. Apay, pudno ka diti imbakak. Iso adi mo kaya tadenggan. Nabanugak, Marisa. Kaya't kontakin na na. Agnakam kang aminan, amado. Saan kan nga ubing? Anyat pagkunkunaam kanyak, awan panulot ko. Saan akas tati kayat ko asawan? Apay numapan kamat ngamin makimisa. Tapno mangag mo dagiti sasa o ti apo. Apay kumaamag kimisak pailang. Kinunakmatan kan ka. Amok tar aramidag, ores sa anak amapan makimisa. Di ka ka di mabutang. Nga amangan no day tanapasaram, apan nakaikat mo iti kumpanyayo. Katdosam, urayam ka di pay, amaikat ka mat kas barangay official. Ay na amado, agbalbaliw ka kuman. Kunak man no saan ang makaumay ni Daddy, Mami. Day tamat ti ko nana, anak ko. Kitaam no sino ti sumungad, Mami. Ni dati mga agpaiso ti sumungad. Nakapagpanunot siguro. Ay na, sapay la kuma anak ko. Aday ta ni Daddy. Agulay magkan, Mami. Amang ano manggag na ka, kat agapa kay tumanan. Ato yan ti kafem, amado. Agyaman ak, Marisa. Kat kasanungay ti trabaho mi iti kumpanyayo. Ay, diyak mo no makasubliak pay. At dangamin kinabil ko akatrabahowak. No apay ngami na kinabil mo. Kanayon na ngamin na kontrahen. Sa maisa, kunana nga awan damok. Amom amado. Pudno mo timbaganakan ka. Ngamin, di mo amo akontrolan tabibig mo. Tunggal adda makitam, wano na panunot mo. Ay na, iwaragawag mo atagos. Tidakas na ipilit mo ti kayat mo uray kamali. Ay, wen nga rod, Marisa. Dakas ti aramid ko. Impagarup ko, nga amok amin. Ngam nagkamaliak. Tato pa'y kayang tinaskan niya dalag. Maragsakan ta inakseptar mo dagiti bidot mo. Katsapay la kumatag balbaliw kan, amado.
Nakita anapan ka dita ayanda Javier itay, Amado. Wen, Marisa, bakit? Napanak nagkid daw iti pamakawan kadakwada. Saan gaya manasayaat, adadailag kan idadanes ko ida. Kat napakawanda ka kadi. Wen, Marisa, pinagkapidak tupay iti barako. Oh, makitam, nagsayaat dakan ka. Wen nga rod, bakit? Manipod ita, sardengamon ti panang daddadaal mo iti padang matao. Kastamatan ti panang idaddadanes mo kadakwada. Lukatam tapusom, kan kapanunutam. Iti kasta, manayunan ti ammom. Awan tao a perpekto, iso adi mo ipagarok at ilaang kapanunutam ti husto. Lukatam kiti ti puso kan kapanunutam, kat adalam ti umno. Papagayam ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.